Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Ti mao di apasat ti pakasarita ni taalawas a napauluan. Apay, dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Of my life, the memories shared together kept that love alive. Saan amasolbar ti biddot, babaan iti sabali pa'y abiddot anak. Kanlaglagi pam, dakkel abasol ti mangket tali ti biyag. Wan angam, anyan tulangan ti sawan kanyak dagiti kaaruba tayo. Nagiti amamok kan kagayam ko no mamanda nagsikuga kabalasang. Uray, tanagayatam anak ko. Apay, adi ka nagpanunod. Sagmay nga inlakom, tanayaw mo anak ko. Apay nga itakala sumangpat. Gaputasan lamay may sa atao ti kinamiting ko. Among kadi anabayag na kang inururay ni Papa. At dantulat ta sa bali pa nagsarita mi. Tanaira namat, nga da kinamiting ko. Talaga kadi nga adda kinamiting mo? Wano, adan sa bali nga aramidem. Anya ti kahit mo asawan. Pagat atapan nakadi, itisan anasaya at malo. Balbalaagan ka, Wancho. Di naklipliputan. Ta oras ang matakwatak nga da babaim. Patayin ka. Anya? Jak kayat nga da kaitlagaw ko iti ayat mo, Wancho. Iso di nakumalukwen. Diyos ko, pakawanan da ko maiti panangibaga kaparagdrag ko ti sikog ko. Kan, agyaman ak, tanalawlawagan matlaang ti panunot ko. Babaan ka dagiti pamagbagan inanang kanya. Diyos ko, tarabayan da ko mga rod amang ipasngay. Kan mang padakkel to, tuy mayanak kong anak ko. Saan na ko mapaypayaan, Diyos ko? Ito na ang araw natin. Agyamanak, no nalawlawagan matlang ti panunot mo anak ko. Ket saan mo nagandata na parigrag ti sikug mo. Gaputag pa'y suti ko na yun, nanang. Adakkel abasol no parigrag ko ti sikug ko. Ikarik, akadwanak to amang padakkel iti apukok anak ko. Saan adat hatimang padakkel, nanang? Anya ti kayat mo asawan? Gaputa apaman ama ipasngay kunto ti anak ko. Ipaampon ko. Anya? Ay saan? Diyak kaya takanayin to makitkitak ti bunga ti panagbidot ko. So nga apaman ang maipasngay ko. Ipaampon ko, nanang. Rambaka kon, ti panagbalingkunton nga ama. Nalaos aragsak ko, iti pan nakaamok, anagbunga da iti panangilako ni Rema, iti dayaw na kanyak. At danton anak ko. Wancho? Ni Malu. Arak man ang tasang sangwam.
Apay anak kalawlawa tarongit mo. Ah, Kasi Ay. nakaragragsak ka. Agmay-maysa. Kwa, adala nga nalagip ko ang nakakatkatawa. Iso ajak malapdan, ti panagkatawak. Anya kami ninalagip mo. Saan mo nga mon? Ibagam kumamat tabaharin maragsakan nakmat. Apay aya ang nagdagulit ka. Hala, adaywan nakpailaang. Ibusak lang daytoy estate side nga arak. Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Sige, dita ka man lang. Ay, agyamanak. Inadaywan nakmatlangan. Sa cellphone ko. Agriring. Asino mat nga taday to'y umaw-awag. Hello? Girl, I need you. I need your love. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko, Wantyo. Ha? Ay, Nana Sedes? Ada importante unay nga ibagakken ka. Pakasetnan ti sikog ti anak ko. Eh, apay nana. Ipilit na kadilagta aparigreg. Eh, pangaasiyo nana. Balagada niyo kuma. Saan nan aparegreg ti anak yo? Anya? Oh, thanks God. Agyamanag. Nalawlawagan mo lang ti panunot na. Ngam ada sa bali a plano na, kalpasan amay pasngay nanto ti anak yo. Anya ti plano na? Kaya't nakano nga ipaampon. Anya? Wan, kaya't nang ipataraken iti sa bali a tao ti ipasngay nantong anak yo. Dadinan kayat a makitkita ti bunga ti nagbiddutan na. Pues, no ipaampon na matlaang. Si Kaminton ti mangampon nana. Anya? Ampunem ti bukod mo nga anak, Wancho? Wan nana. Ampunan mi. Uray, tanabayagan nga idardarirat kanyak ti asawa. Amangampon kami. Alawan, nasaysaya at ada kayo lang aruden iti mangampon. Ngam masapol nga agtalin na ed ko maapalimad, asika ti ama ti ampunan yun to amaladaga. Tapno natalgad ti anak ko, kat saan to ariribukan ti asawam. Anya, inawagan nyo ni Wancho kat imbagayo kan kwa na asaan kon aparagrag ti sikog ko. Uwan anak, kat napalalo ti ragsak na. Kan naibagak pa'y kankwa na ti tarigagay mo amang ipaampun to iti anak yaw. Kat, anyat ko nanang. Kunana nga isudan tulaangan nga agasawa ti mangampon. Anya? Mayat ka kaday anak ko. No iso ti pagsayatan ti anak ko. Una, ited ko iti amana, nanang. Uwan anak, may mayat nga isuda nga agasawa ti mangampon. Sigurado anapintas to ti masakbayan na. Wan nanang, nga masapul nga agtali na agtulat ta apalimad ani Wancho ti ama ti ubing. Iso ti imbagak anak. Kat ko na ni Wancho, asalimot-matan na ti palimad yu adwa. Agyaman akno kasta nanang. Kat sapay la kuma, tay ti panaglabas dagiti aldaw. Kat ininot to matlang aglunit ti sukat, anay paay iti barukong ko. Oh, nagkalan jampon nyo kini Wancho, iha. Wan papa, ta iti umay apa naglulok at ti klase. Sumrekton, agadalton.
Ngam, awang ka dit, madmadlaw mo ito, ubing. Adda nga rod, papa. Anya ti madmadlaw mo ba iti panagdakkel na? Kasla kakaingas da iti asawak. Agbayso na ko na ba? Kastabot lang ti panagkitak tunggal mingmingak di pakabuklan ti ampon niyo. Mas dawak nga rod, papa. No apay akaslag kakaingas da wancho ken ti ampon mi. Adda agay ay ayam iti panunot ko. Ngamamangan no isumanan ti pagkasabidungan ti panunot mo no ibagak. Anya dayta, papa. Saan mo ngampun pa'y? Please, papa. Ibagayo ko mamatap na amok. Sige. Ibagak. Ngam, labdam ko matiriknam ngagpungtot. Daday to ibagakad atap laeng. Anya ti atap yo, papa. Saan nga taputot matlang da asawam ti ampun yo? Anya? Kaing ingas unay ti ampun yo ti asawam. Mapatay ko ni wancho. Numapanagnagak aliniputan nak, papa. Di mo ibagbaga ti atap ko iti ubing. Nasaysaya at akaemam ti bibig mo. Palutputak ti asawak apaman na sumangpat. Saan? Di mo aramidan dayta. Anya nga ro ti aramidak. Tapno malawlawagan dayta nga atap yo, papa. Nalimad apadi in itis mo. Ket urayam nuan niya ti resulta. Itay paya pagsinsinobladag kaming mingmingan tila dawan ti ampon mi. Ganti asawak. Talagang agkakaingas ta. Oh my God. Pagpaiso nga ta ti atap ni papa. Aliniputan nak ti asawak. Malo? Ni Mancho. Umay dito ayan ko. Oh. Apay nga igaman ta nakakwadro aladawan ti ampunta, hani. Kuha, pinunasak lang. Kasta ka di. Uwan gayam. Adakid daw kanyak ti anak ta. Anya dita? Mapan kami kanugumatang. Kadagiti kay-kayat na ngay ayam. Then, agpagatang pa'y iti kabarbaro abado na. Ala, mapan kayo latang rod ag shopping. No kasta tikid daw na. Oh, di ka sumurot? Saanan? Adamot papanak. O sige. Ala, rubatam to nga rod ti anak ta. Tamapan kaminton. Girl, I need you. I need your love. Kumusta nga tanti anak ko? Kaya't ko kumamakita nga mabainak ngagpakita kadamalo ka na wancho. Rimana. Ay, unak to, pa'y nga da ka man dito'y sirop ti akasya. No kastoy nakaladladingit hak. Dito'y ti ayuyang ko nanang. Apay manan, amas-mas naayan ka. Kailiw ko ti anak ko nanang. Kaya't ko makita. Anak, impaampon mo ti anak mo. Kat saan amabalin nga kabisitaan kadagiti nang ipaampunam? Oh, apay ngagsangit ka manan. Daputan ang utob ko, di pa nagbidot ko nanang. Anya? Agpababawayak iti pa nang ipaampon ko kan ko, ana. Uray, tatimot ama natin nang ipaampunam. Kasano na matakuhatan to ni Malo?
Apod no nga anak ni Wancho ti inampunda na nang mga nuranggasan nanto ti anak mi. Saan nga tama? Tama balin, asim magapsupon iti kinatao na, ti pamatid na iti anak yaw. Madanta na kanak nanang. Anya ti mapasamak. Numaman niya malot ti kinapon o kinatao ti anak ko nga inampunda. Yan, nanang. Paingay mawag ka, iha. Papa, umay kayo kumadara sa inyo. Ipa-DNA tayo tinaalak asampol kada JR kan ti asawa. Awang ka di dita, ti asawam. Awad na ni JR, Papa. Napanda nag-shopping. Mayat nga rod no kasta. Nawayata ama panitiran tata apapalan. Malmalday ka manan, anak. Gapot may ilaw ako na iti anak ko nanang. Anak, saan ko mga isulatan ti pampanunutom? At daalumdaan ka, no di mo iwaksi iti panunot mo ti anak mo. Kaya't ko hindi nga asitgan ka narakupan ti anak ko. Hindi nakita ka nanang. Saan ko mo tamaramid? Anak, liklikam kuman, asikati makaibagay iti pudno. Mga nutinto anak yo, ti pagikaruan na. Iha, addan resulta. Dinagas ko itay agapo kay opisina. Anya ti resulta, Papa? Atoy, basaem. Positive? Akamadawan jo ka, JR. Saan? Liniputan na kang agpaiso ti asawam. Sana? Sana mabalinda ito'y, Papa. Ayup ka. Jacqueline, pagarup aliniputan na gayam. Sumardeng ka! Anya ti ibagbagam alipliputan ka? Di ka naging didabo, Wancho. Amo kung ti palimod, may papaniti kinatao din JR ngayon ang punta. Anya? Amo kung asikati amana. Saan? Di nakbagkala. Ibatanak malo. Ibatanak. Indurunak, ayop ka. Manglilipot ka. Patayin ka. Patayan nak! Itayak ti bagik. No iso ti ammom apakaugasan tinadagsan anak basulak ka. Ngam ammom ka de. Nga awan tinabukal a relasyon mi kin Rema. Wan! Ni Rema ti ina ni JR. Aniya ka? Ni Rema? No awan ti relasyon nyo kini Rema. Kasano, anak sikog? Ha? Kasano? Denggam. Ta ipalawag ko no anyat na pasamak. Aniya? Naaramid ti Rema ti kasta? Wan. Inla ko ni Rema ti bagi na kanyak. Tapno masalbar na laang tibiyag, idi ti inanang adda ije ospital. Ayop ka. Manangguntaway ka. Wan, akwak. Ginundawayak, ti kinamarigrigat ni Rema. Dakkel abasol ti naaramidak. Isumot ti panlaka ay tao.
ti may sa abiyag anang ted kanyak ti ragsak. Ayop ka. Pakawanan nag. Kun, saan mo kumaaguraan ni JR? Siya klaang ti guraan. Siya klaang ti ilunod mo. Saan nga ti anak ko? Tsaka mo na niya ti bagak. Pakawanan na kumahali. Amin. Nagbasolak. Ang tao aklaang. Tao aklaang ama itibang itibasol. Ang nudinak mapakawan. Gat alaag ti anak ko. Gat umadayo kami. Anya? Wan. Umadayo kami malo. Diyak kaya't ama isina kanyak ti anak ko. Saan? Di mo ramidan kanyak ti kasta. Di mo yadayo ni JR kanyak. Tamani po ni adan iti sinong ta. Imbilang ko nga anak ko. Impatag ko. Iti awan ka artap na apamatag. Akasla ng taon matla ang kanyak. Agyamanak, malo. Agyamanak. Numapakawan nak matlaang. Gapo, iti anak ko. Wen. Ayayatin ka matuan, Diyo. Nagtatinga po na, Jack kayat. Sumapol ka iti sa bali nga uray awan anak ta. Pakawanan ka. Kapukin ni JR. Bilang kumatan nga anak ko. Agyamanak, malo. Agyamanak, unay. Agyamanak, nakita ka dito, Inita. Oh, apay, Emma. Kastaw na adras mo. Damarken ron, agap-apa da. Anya? Katsi ka ti pagap-apaan da. Anya? Apay na siya. Saan ko nga amo? Siguro, kaputasaan mo nga ikaskaso ni ron. Kat ni Martin asay dagkan ka. Natural, ana si dagkanyak jay tao. Tadan nagkinawatan mi. Alang aro din ni da, mapantan. Ang mga nagdang ng randa. Anya? Mapantang aro din. Anya kung matikarbangan ni ron ang mga pakinimar. Awan man relasyon mi. Pare ron, pangasim. Di na ko mapilitan namang tutupken ka. At danto aldaw mo kanyak, Mar. Nukunam amabut-butang nakitiday ka. Nagbidot ka. Ura pa'y adut barkadam kan baknang ka. Nakarit ka? Gaputawan amo kabasol ko ken ka. Anya ka diti mapaspasamak kada kayo ato nga. Kaya't yung ka diti maipan iti guidance counselor? Wino iti opisina ni head teacher? Saan tapay analpas, Mar? At sabat ang tumot lang iti karasayan ti tugo. Apay, Mar. Anya po ang tiririyo. Sika. Inagaw ka kanukin ko na. Anya? Awan ba't amo ka nagkinaawatan nyo? Apay ko mga ibaga na tikas jay. Akaslakid din at na nagkinaawatan nyo. Por Diyos matay di aron. Nalawag ka diti panagot utak na. Saan ko nga mo Alangkit din, musta daytan. Kasaritam to kumaan na saya at ni Ron, neda. Sita ka talaga. Saan ang mabalintikas jay? Anya ko matikarbangan na kanya. Agar-aram ka diken ka? Wan, ngam binastid ko, tasaan ko ang magustuhan ti ugali na. Nagpangas. Isumat lagayam Sa nagaputad da mabalinda. Kunamlan sino ang magbilbilin kanya. Talaga mat. Pulos nga awan. Nagingga iti kabaalaman ako. Saan ka makidiri? Isumot tatang. Ngam nalabas ngamin ti naramid da di aron kanyak. Awan karbangan na amang sitar kan mangbilin kanyak akas dyan. Marahan ako.
Iso ti rumbay nga umikay kaninida, ta dida kayat. Binasted da lang ruden. Dahita nga rudita. Abagan no pa kay sarsarakam dahita anak ko. Didak pakadanagan tatang. Saan daklakid di asaktan, mapalabas ko na kita. Ngam no saktan dak, jak ipalubos. Mar, Kan nakasagana ka mang iposta itibiyag ko, gapo kanida. maranag ko ulitak. Aging ka itadapay lumiklikam, liklikam tiriri. Uwan tatang, Digit haramid ang may pasnak mo tiagadal. Tauray ka sa nutrigat ta. Aramid amin nakabala ka mang paadal king ka. mang namnama kayo tatang. Agturpos ka na iti high school. Panunutam ti pa nagtuloy mo iti college. Uwan tang, kat saan kayo ngagdanag? Palubos ti apo. Ada maalak na scholarship, nulakit di siyak ti valedictorian. Ay, nasayaan no kasta anak ko. Anya jay nadamag ko nida. Nga niya, mama. Si kakit din ti pag-aapaan ti lalaki. Anya? Ada na kay baga kanyak. Diyak kayat dayta. Aday takit di ti pang dadaulam iti panagadal mo. Mama, di kay madanagan. Inspirasyon ko lang, dayta. Nasaya ata. No saan ngagbali na dispirasyon. Dinto mapasamak, dayta, mama. Saan ko nga ilibak kada kayo? Ay, ayatak ni Mark. No isot mapukaw ko. Tsaka mo no niya di pagtungpalan ti biyag ko. Aniya, Diyos to ti kinunak. Agbalin a dispirasyon. Saan, mama? Basta saan ko lagit di mapukaw ni Mar. Nasakit tinakam ko kakadwa. Kaya't ko ti aglemes iti arak. Nasakit tinakam ko. Iti kaadan relasyon danida kanday di mamirmiraot a lalaki. Iba kam lang, no niya tikat mo, ramidon tayo, Ron. Saan kayong agdanag? Ada plano kin kwa na. Balaagak pa'y maminsan. Kit no di agtungpal. Ikkan tayo iti pagnakman na. Reglado, disnuga ka dagos no niyat ko nam. Kukwak laang ni Nida. Uray pinnatayan. Handa kami lang itabay mo ron, Pards. Agyaman na kakadwa. Sige. Danggayan dak nga ginom. Sky is the limit. Wow! Kasta! Kakaiso ng adot kwarta dadadi. Girl, I need you. I need your love. Asidagan ti JS prom tayo, Nida. Wan nga rod. Sumaruno matan ti graduation tayo. Wan nga rod. Oh, abay, Emma. Nagkunagdata na san naay? Kasano? Sa anak kanon nga agtuloy nga agadal iti college. Anya? Saanan akabaalan dagiti naganak kanyang. Timang paadal kanyak iti college. Basta ka di? Uwan gayam. Naimbagan ka. Sigurado nga agtuloy ka latta. Wan, nga, saan na dito'y? Ijay ka nun bagyo ti pagtuluya. Kasta ka di. Sigurado. Agin nagdayo kamin kanman. Saan aparikot dayta? Tinapatag kat adalatak communication nyo adwa. Sa bagay, makapag-video call kami. Di kang runaan. Napudno kayo iti tunggal maysa. Ay, one month
Tano na lagdalaki ti ayat anang bagkat kada kayo ako nada. Saan to amapagka? Anya, nakasaganan lagi ti arwatam inton JS prom tayo, sweetheart? Wan mata, nakapadayit akon. Okay. Nakamit yawan parikot. Ngamin, puraw lang ba't na long sleeves kan black pants? Da kayo da kami ngay, masapol nga at the red na gown. Siyempre Ket, amok. Ad-adda man ang ngagminarti kinapusaksag kilab ko. Iti dayta nga altaw. Binolanak manan. Pudno man. Para kanyak, sikan ti kapintasan adayag iti rabaw ti daga. Alawon. San kang agdanag? Siyak ti magbayad iti meriendata. Yan. Saan mo ang kayat ti may libre? Kayat ko bababain akong kan ka, sweetheart. Apay manan. Siyak ti lalaki. Ngam sakit din ti libre. Parikot ka di dayta. Nagrigat na talaga ti biyag tinakurapayan niya. Ay, at dayta ka manan. Pudno man. Noapay kit di asaan nagpapada ti status tayo iti biyag. Sabali manan ako naktipang panunutam. Alakit din, ituloy tantag merienda. Madamdama, nalpasan ti vacant period tayo. Amom, friend. Apalan kayo launay kan, Mar. Apay mat, Nakaragragsak kayo atwa. rumbang lang Tawan mat panggapuan ming agladingit, friend. Ikararag ko, ti mataginayon aragsak yo, friend. Agyaman kas itin ako makapagsisinaw agi na dayo tayo to kalpasan ti graduation. Saan aparikot dayta? Ado, tiwagas ama magsiplo. Mamagin na sa dilag iti tunggal maysa. At damot ten cellphone. Wan mat kiti Anya nga tadag iti mapasamak, iti lasod ti upat atawan. Anya? Ay sus! Nagadayo langit din nagtang ti utak mo. Wan mat Hello, ladies. Ron? Itulog ka, Nida. Agyaman agron ngam saanan? Asidagmatan ti balay mi. Uwan matron. Kan may isa. Maidagas kumot ta malabsak ti balay da. Saan ka man na sumamsampitaw, Emma? Nagpastos ka. Please, Ron. Mapankalatan iti papanam. Umaya kiti balayo, Nida. Kaya't ka akasarita. Awan ron ba nga pagsaritaan ta? Adda. Anya? Mapantan nida. Saan mo nga kaso da itamukong? Ibagat kang kanida. Saan ko nga ipalubos amay salang akas kinimal ti pagtinagam? Anya? Kadyak mat ipalubos akaskan ka ti pagtinagan. Apaya ka sa tilangam, Nida. Kunak no nagpabagyo kayon, mama. Saan pa'y? Adalain na si kasok ngayon muna di San Fernando. Intun agsapan ti biyahek. Nilang matindang ti kadom ditoy, ha? Okay, mama. Didak pa kananagan ditoy. Kan adda parikot. Ang mga numayakara kiti Manila. Anya? Nukasta ti mapasamak. Kapilitan na mapandaag na ijay. Ha? Kat ijay tumutan ti pagtuluyang mga gadal. Anya nga rod ngay. Tinapatag kat makapagtuloy ak nga gadal. Katuan, kabaalan kamot apagadalan. Day talaang makapaginad dayo kamin ken Mar. Saan aparikot dayta?
at dapat silpon na paginawagan nyo. Girl, I need you. I need your love. Una kigtot mon parts. Dandaninak na padalapusanan ron. At ayo pa'y dayta. Tasan kamot anasagid. Pangasim, tinak ko mapilitan namang tutupken ka. Oh, di pa dasam. Panawan ka man langan. Ang mga nudyak makapagtepal. Takrot kamot gayam. Kunamno asino ka. Takrot! Aldaw mo kanyak ron. Mapunwanak lang saan kaasanudan. Dandanin na padalapusan ni Ron ni Mar. Isut ko na da ibyong, ta isuda ti nakakita. Saan ang nasasaw kanyak ni Mara? Di na nga takayat mariribukan ka pa'y Ay, apay ka di adi sumardeng day jay aron. Ririribukan da kamilat na. Aglablabusan. Una rod. Kasta talaga, friend. At dalat tama ko na akong trabida. Ngamsan ama kaaw-awat. Imbagak lang nga roder nga awan mauray na kanyak. Saan mo ama ikat deta? Ngamin, agayat kan ka di tao. Wan, nga makaawat kumamot Imbagak lang nga rodan anak kasaran ti pusok tadan ni Mar. Ay, sobra ti kinadagulit na. Gapu ka di tabak nang ta. Nadamkit di Amang makapanunot iti dakas kan ka. Ay, day tati saan nang aramidan. Paipalod ko lang kit di. Ngamin, kasla agar aramat iti mariwana wenno may parit at droga. Anya? Dahil tati saan na pagpadasan nga aramidan. Tagbalinak a kriminal, oras ang nagaramidan na kay tidakas. Iso na sayat mo't siguro no madayuak. Nida. No pay amo ka narigat daytoy para kadata. Juan, talaga narigat para kadata. Ngam, kuma, agtultuloy lat tati komunikasyon ta. Saan kang agdanag? Aginawag kan agchat talata. Juan, saan ka madanagan iti dayta? Awan ko mati agbalbaliw kadata. Nga oray adayon ton tinagpaitan ta. Saan nga umdas ti kadakkel ti giwang iti nagbatan ta ama magbalbali ti panagayat ko ken kanida. Ikarik dayta. Din tumarsaak to'y ayat ko. Anytime from now, manglugin ti programa pa rin. Kat Dance for All, ti una apasat na. One friend. Wow! Nagpintas ka ni tikaon mo? Yan. Siyak manan kinakitam. Pudnomat. Sigurado ama in love ni Markan ka. Tagadulakit tinapasablog mo kanyak. Hello, ladies. Oh, apo! Agaruyot ti taar mo, Amar. Anyan tagaruyutan. Erma. Pudnomat. Kat sigurado, ada kayo ti may sa kadagiti center of attraction inton agsasala tayo amin. Happy, sweetheart. Yes. Gaputa madama kami ngagsalsana iti lalaki nga ay ayataklaw na. Nakarakaro kanya. Tas siyara ako pa. Mayat ti panagsalam iti babae apuon ti biyag ko. Akasilpo ti angas ko. Oo na yan.
Tatya Rosas, Red Rose, di sagot ko kin ka. Agyaman na. Ala, nalpasan dito Mar. Kan datalaga yaman gaday titinga. Anya, saan tamat na napuputan? Hoy! Aramidin nyo titatingan. Visit kayo. Ni Ron. Nalpasan dito Mar. Kan datalaga yaman gaday titinga. Anya, saan tamat na napuputan? Hoy! Inyat, aramidin nyo titatingan. Ha? Visit kayo. Ni Ron. Mapanta nagtugaw. Sige, itulog ka ni titugaw mo. Ipatandak. Ha? Tidak kumatangan. Ni Ron, nakainom lakid di. Kaya't magkagkibor. Unay lakit ngaminan day tiyataw. Baya, makaamo na iti marshals kan ko na. Nalbag kamar. At dantol mo kanyak. Makapawan ganas ti loko. Mar, nita, agi pangpangta ni Ron. Saan yung ngay kaskaso? Makamudan ken ko na. Barong pato at talaga. Awan manak-nakam na. Pagtangsit na amin ti kinambak nang ka. Gamsan nga iti amin na gundaway, kat maaramid na ti kayat na. Saan nyo latan ngay kaskaso da di abarumbado? Agan nagkakankwa na, Mar. Adot barkada na. Saan ko'y dangatrasan? Awan kasi iti napakumbaba. Mar, podno ti ko na ni Emma. No kabalampay ti agpakumbaba, agpakumbaba ka. Sapay ko mata makapagtipilak pa'y. Ngam saanan? Sorry langan. O, sige kitin. Mag-enjoy take it di. Naglukumot lang na yan tao no kasta. Unyarod tatan. Bastos. Marumbado talaga. Pagbanakal na ti kinabagnang da. Abay, kapot na bagnangan, maaramin na latan ti kalukuan na. Madlaw na panuinuyan tatan. Di kuram gede, nabaybayan, nagidinaganakan ko na. Husto kayo. Ngamin, negosyante dagi tinaganakin ko na. Ken politician pa ti amana. Daitan ti bagbagak. Ngam ore pa sino dagi tinaganakin ko na no mapunuan ak. Saan kong ipalubos sa rabngisen na ti kalintagak ken kinataok. Nang rona na pagaramidan na ti dakas ni Nida. Mawat ang ka anak ko. Ngumawan ka si dinabakumbaba. At daday umod lang di magtang titawa na bakumbaba. Ken managpasensya. Naimbag tasan nga iso tinaklon mo. Ay, pakpakawan mo't Anya nga iti mag-aanab ko. No isot pakirelasyon na. Kan anya nga iti masakbayan ti biyag ko kankwana. Nasaya at nakapagpanunot ka. Wan mama, saan kayo magtanag? Ta saan to ngagsabakan kankwana? Ang magandad ka. Maganda dakit idakas garamidad kin ka dayjay. Wan mama, kan may sa pumanaw tayo matan dito'y. Maya dayo akto ni ti dayjay barumbado. Wan. Ngam sapay lako ba, tabatuloy ti pandakayakar ko iti badila. At dayo matla nga kayat ko, nga ijay syudad ti pagtrabahwak, kan ijay mat ti pagadalamon. Kumaa, mama? Napintas ti klema iti bagyo. Saan kasi iti Manila? Kumaa, no ijay bagyo. Wan nga rod, mama? Nasaya at no saan nakamayakar. Kanasaya at mat numadaywam da di aron abarumpado. Mar, buludak man tay notes mo iti P6. Okay. Ito Isublik to.
Adalang tsak mawatan. Need my help? Okay lang. No problem. Okay. Talaga ka ding accounting ka alam? Wan, kahit ko tagbalin na CPA. Wow Katsi ka? Computer engineering. Okay. Sapay lang ko mata may lagpas ko. Kabailam dayta. Si Kapay. Si kalakit di ti valedictorian. Kat si kamat ti salutatorian. Ikaregatak. Ayam ditoyak langan capital city nga agadal. Ta nalaklakalabas ti cost of living. Wana, tinapatag kat makaadal ka. Awan. Taores sa dino ti pagadalam. No ipasnek mo ti agadal, makaadal ka. Wan at da iti tao dayta. Saan ano sa dino ti pagadalam? Girl, I need you. I need your love. Ay, nagpartahak ti Aldaw. Agturpos kan iti high school. Palubos ti Apo, Mama. Katay nakudak. Ija iton Manila ti pagadalam. Matuloy ti panakayakar ko. Wan, Mama. Uray kay kaya't ko kumaiji bagyo ngam awan mabalin. Mabalin mo't kit di kumano talaga akayat mo iji bagyo. Makapagindadayuta. Doble ti gastos. Wan matkit di Ngamnay, ipasdak mo to ti panagadal mo. Taintun makapagturpos ka, si kanto ti irekomenda kasumukat kanya kinto nagretiro ak. Mama? Apag hustunton nga agretire ak. Ala, katsapay la kumaa, Mama. Ang adayo pa'y dayta. Nadaras lang aglabas ti panawin iha. Sana mapuputan. Wan matkit di Alag sa gana kakiti. Apama na malpas ti graduation nyo, agpamanilatan. Naimbag ka pa'y. Ije pa'y gayang Manila ti pagadala. Ije bagyo ko nga mayakar ka no ni Mama ije branch da ije Manila. Iso Uray sa dino, basta makapagtuloy Ken kang runahan ti amin. Kaya dayo akin nero na barumbado. Udmat kit di Nagbali na parikot mo dahi at tao. Awan ko mati parikot no san abarumbado. Ken makaawat iti sao. No nataknang ko mga agrayo, di awan parikot. Kumaa. Kasjay mat ngamin. Pagpangas na nga ron ti kinabaknang na. Awan dayjay. Awan masakbayan na. Ay, husto kay ti data friend. Kakaasyak lang amang palpalagip kan kwa na. Adi na ko matutupan ni Ron. Kasano tata? Sa dino ti pagdalak to iti college. Sikaman kiti anak. No kas pangarigan ta siyak ti valedictorian, ada scholarship grant ta maalak. Nagsaya din no kasta anak ko. Saan kayo ngagdanag tatang? Aramidag ti amin ang kabalak tapno makapagturpusak. Nasaya at taday talaang ti may patawid ko king ka, baro. Wala. Ikarik. Aramidag ti amin ang kabalak. Ken agkararagak mat iti Diyos iti panarabay kanyak. Gusto ka. San mo aliblibatan riapo? Isu ti kang runa na kamang tayo ken kalasag. Kadagitan niya manapanubo kinukarit ti biyag. Unyarot tata. Namin adun anapanik nakakdayta. Dapat di examen din.
Saan ko pala naala ti exam permit ko? Ay, ngam God will provide nga road, anak ko. Basta buyo ka mat iti aramid. Tawan imposible iti Diyos. No kasta, Manila matlang ti pagtuluyam nga agadal. One friend. Kunak no ije bagyo ako nam, ta ije nga trabaho ni mamam. Natuloy ang mayakar di Manila branch da. Kasta ka di? At adayo nga rod nga medyo bagyo. Dahin talaang No ije ko mabagyo, nalaklag ka ti pa nagkita mi kan man. Nabiit lang apalabsan di may sa semestre. Sa bagay. Maliklikam nga rod talaga ni Ron Day tamat kit diti may sa pagimbagan na. Adayo apang surutan na kanyak no bilang. Ngam awan imposible kan kwa na, tadi kotse. Adalukan na. Yun lang. Ngam, ado ti Universidad ijay Manila. Imposible mat ang masurutan na kapay ijay. Husto kay ti dayta, friend. Damagam kanya. Nada kayong matag best friend? Di mom? Ada limitasyon ti panaggayam. Ada dagiti pambanag adinaskan nga ibagami iti tunggal maysa. Nang runa no personal abanak. Ngam amom mat ti maipapan kadakwada ken ni Mar? Amok Ngam no ti damdamagam no sa dino ti pagtuluyan ng agadal. Dahil ti saan na pa'y anay bagbaga kanya. Ulbod ka mat, Emma? Nagtakas ti aramid mon. Ulbod kun kunamkit ng kanya. Sana ka mamati asan mo nga mo? Saan ka matlagayim amamati kanya? Ngam apay ang nagdamag ka. Anya? Makapasuron ka. Wala, inka gumatang iti kasaritam. Saan ko amaanusan ti makisarita iti kaskan ka? Emma! Mabit lang! Emma! Ti awan nan bain? Pinanawan na kitin? No kasta? Mapanak langan ijay balay danida. Sarong karak man kit Girl, I need you. I need your love. Hada ka matgaya mo na anak ko. Tatay, nagsara kami lang kaninida di San Fernando. Awan na talaga akasta ti agayan ayat. Graduation min inton o may alawas. Kit mapandan to kanumot na di Manila. Ta ijayan ngagtuloy nga agadal. Kasta ka day. Punta, mayakar ka no ni mama na ijay. Manipod bagyo ngayon ti work na. Amang mabayag andi ka magkita. Nagkita kami tuman. Iti bakasyon langan, wano semestral break. Sa tabali at damot ng cellphone na paginawagan niyaw. Wan matkat diya. Ay, mayat matkid din wagin nadayo kayo pailangan ako. Tapno adayo kayo iti pan nakasulisog yo. No kanayon kayo ngagsinsin na arak. Pudno matkat diya. Kanawan, makasinga iti panagadalyo adwa. Ngam itala nga ginadayo kami. Sipod nagayan ayat kami, duwan atawan tinapalabas. Kan di tabaya masubok. Wino mapanagnagan no kasanuyo alabanan tinik nayo. Wino iliw yu kunak manlangan. Wan tatay. Tanong na pudno kami lakit di titunggal maysa.
Uray, adayo kami iti maysan-maysa. Awan rason na madadael ti din tumarsaak nga ayat. Ana magbigkat kadang iti puso mi. Kanya dati nakasigpit iti libro ngayon subli ni Nida kanya. Petalo ti rosas. Talo a petalo ti red roses. Ket no sa anak nga bidot. Paset da ito ti rose nginted ko kenkuana. Edi JS from me. Isubat langin sublina. Ket adda kay papanan nagiti pitalo. Nang laylaydan. Ngam talo a pitalo. Akayat na asawan. I love you. When? Kasta lakit iti kayat asawan da ito'y. Ket nupay nang laylayan ng iti pitalo. Din tumarsaak ti ayat ko kenkwana. Dantanin ti adayom Nida. Mabati akton nga agibtor iti iliw ko kenka. Isuwa. Maranak ka sa no. Anya talaga di blanom. Nakaikadeng ka no sa dino ti pagadalam. Dakkel ti magastos. No mapanak pa ilangin sa bali a lugar. So dito ay aklangan San Fernando tatang. Urek at adalita ti kurso nga alaek. Kaya manakramawa tam ti amin anak ko hamad. Nakalunay ti magastos, no jay bagyo, no daguban pa iti pagadalam. Unta, podno tulungan nak ni Manong dyan. Ngam adamat bukod na abiyag. Awan na. Alakit sayatam ko mati panagadal mo. Unta tang, saan kaya matanagan? Dakkel ti kaasi ti apo kada tayo. Wan, kasta ti kayat ko. San mo aliblibatan ti Diyos sa pagyamanan? Unta no talaga anay tuding ang makalpasak, mapasamak na ita, nang runa no pagayatan na. Ito na ang araw natin. Si kamat gayam ron, iho. Naimbag nga orasyon, nana. Nay, nakainom kan samat barok. Ay, basit lang, nana. Aya, kasta gayam ti basit para ken ka. Kas kabet la day tay galunggong duwa nga aldawon ang display di cintaan day talakap. Anya? Madlaw kadagita matam, nalaos ti bartek mo. Hala, sana day ta ti pagsaritaan ta. Amangan no makaisawa kak pa iti pakasairam. Nana. Anya kadit gagaram. Kwa, nana. Pasyar ko man ni Nida. Isugayam ti gagaram, baro. Ay, napandamot ken Emma ejesquilaan, tagpraktis ta kano para ti graduation program. Kasta ka di, nana. Sana baling nga rodan. Surutak lang ni J School. Agore ka man, baro. Anya day jay, nana. Nasa o kanyak ni Nida. Pinaay na kansamutan. No, kasta tinapasamak, sandingam kumandya anak ko, ha? Kan ba isa, agadal pa'y. Saan ko pa'y akayat amakin nobyo? Maawatan mo't nga tante kayat ko asawan, baro. Girl, I need you
all love.